Diti ya usapaka kung kataw makadapuli manimam meraja na dita na pagkasampajan salah-salah laday na masampajan na roko Madina masampajato ko Baitalahmi masampajato ko Bukit Tursina mancaji malalo ko Masjidil Aqsa kemudian terbuka gara korangnya Nabi Ibrahim masampajan Nabi Isa masampajan Nabi Zakaria masampajan Maryam masampajan maka nakakadalili na manasa aga doon na Nabi Ibrahim Rabbana liyuki masolah faja'al afidatan minan nasi tahwi ilai manasaro Rabbana liyuki masolah kami manasampajan Nabi Zakaria aga nasangaya wa huwa qaimun yusolli fil mihrab matangangi tato masampajan ina natapulalo niya martangangi tato masampajan rilalan na mihrab na nilaudo Maryam masampajan okilalan na mihrab hunalika da'a Zakaria robba tame Nabi Zakaria kor mangilaudo loripun na agapi Nabi Isa watun na itanay aga nasang saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dan zakat manasang kami manasampajan na tapu jadi itu sampajangnya mapamulay na di Adam ng kami makanya waktu na pole mameraja nabita na si Runto Nabi Ibrahim ko lang ikapitwe aga nasa Nabi Ibrahim aga pole Muhammad aga naliko po ng Allah Ta'ala maka dia nabita sampajang denah kada aga ya sampajang tapi ya minakutanam makada siaga apa nisan memang kada sampajangnya kan nisan tanya ibadah baru nama sampajan Nabi Ibrahim yupur kere kene de nisanya sanya sampaja tapa makutan maka daga yasang kuri nisaga yasa sampaja pikko nawa de iya mi bana po maka da siaga berarti nisan Nabi Musa makoto ya to minakutanan aga naleko po ang Allah Ta'ala Muhammad maka nabi ta sampaja maka dato misiaga nasa 50 jadi ya tu Nabi ni sama metonia sa sampajan ang kami matona saja Nabi Adam cuma mak dupa-dupan mi ang kataw pandita makada ang kanabi tato bawa mi masumpa din na roko tato mi siya sumpa-sumpa na lori puang ni o konirori watu tato na nabiri puji-pujian yan na sampajan na Nabi Isa yaitu ampay nasarani ko masampajan ni makelo mi magarejay di naroko pala hindi tato mi makelo napacuri ni musi napamakelo ni puji Tuhan ayan naro pujian ito jajan na tapasali ko makometiri modele na pulo ko na bina iya mi ko basa natay di melo makoro sala ya pa Nabi Muhammad roko ya to si Nabi Musa makadade tapakoro to siha iya na tapakoro na nasipa bicara na puangnya si batuni ini aja to si nero tapake mega to tomatotariolo pake sampajana Nabi Musa tu dami na pacuku na pacenga mako nasa salasay ay sampajapusa na niya to tau tapakoro mi tanya to masampajan iya jadi masing-masing nabi beda iya jadi nabi tamana to pitu langi nola pitu to turuparna pitu to tak gesa ko to masampajan 25 2 utu 2 aja ci di ulu yan ang kasalasi din na din ang tagis sa din sah kecuali tau mapat dia je na mapat dito na natungkang si wali ko ciye tatan din mereka jadi mesti tagis sama nang ngero yun tadi makun raye aja lalo tasorong isalisa pa talayolo na patasujuki nasabari na din ang tagis ko yawon ro sujuk dito nasa sujuk ta din nasa mesti tu yolo na salisa pa yon ro sujuk aja na yasik na din wat dito nasabayan ang kataw sujuk ko care-care madaki ko watakalena ina deha na sa sampajan na din nasa sujuk na batal
Kemudian salisapata aja to tagatang ilomundri nasabari na pita to alonge batal tito sampajange nasaba iya to na yawana sa langit tanya wajahon aurat iku makunray kaya miyolohe gang kami garisi na sa langit yan aliwan na lomundri dena to nawading yan to ampay salisapa na imanta sa ulama Syafi'iyya ang kakare na to cek de itaro igat talayolo ang katupat tempele na mako salisapa makero tali makamote ga kosopi magala mo ki mabalanca iya jadi ang katu cek de kare na korota tempele memang itu patutu na itu yang paling aman apa itu ulo tay di makunray aurat toy yan ang kapita silampa dua lampa batal isang pajangin na sa bata buka aura ayo pwede rone na mo pitaman ng ulo de na marigaga sa bata niya aurat de ka cek de itu aurat na rone palawangan na utu latu posi ya makunray na pala liman na niya si baru panabatan niya aurat ite gere bahaya na tu di makunray ya to na tu ampe ko kata bere makunray aja na naliwa limat tamen re lako do cilita pasilampuban ni salengkata supaya dia na tagat tangero pakyan na sabari na pita pergalangan itu sudah diatur dalam agama iya dia na marajijen tu iya mikoy di Allah salah itu iya jadi ya tu kata derek nama kunrai kan kami loh Allah ina sabayat yang tak gertangi jadi cukup diangkat begini silampu ni salengka iyo puturone acuri nabita maka da silampui do cilina oke angkat tapi katowi tarone sol 5 komi sampai jam kunrai na jam itu arone tu ya itu jadi aja na tampar nih itu iya kemudian jadi iya narona ya la dasara pala guru ngangir kemudian iya rona bita purana rumah sempajang nak mancaji mangoko Masjidil Aqsa masu yoko palataran na Masjidil Aqsa masu ijoka angka batu koro malepang male payase tapi malibu yawa okoni romenre nabita tudang boleh na ko Masjidil Aqsa masampaja mas mo saliwa pade di makna masuki matebo tapi nabita de angka batu koro okoni romasu nabita okunir yase na tudang okuniro ijampu nabita ni penre ko langi cuma waktu na makat de nabita yoli menre ko langi macu tu ya batwewe nacuri nabita tapi nacukuki nabita na batwe macio lolo tu menre makade nabita okono tu aja na macio deto na kana nabita rewa ko makarami okono tu lepatongang de tona no okotanay de tona menre sehingga batu itu tergantung sampai hari ini dia natages sa okotanay na lebih 100 kilo kapagnya batu kitimbang ada itu namanya batu gantung peristiwa Isra Mi'raj jadi magala mahape ko tabuka ko Google makada batu gantung peristiwa Isra Mi'raj pita tu yawana dia na tagis sa putana tagat tumimetu ya jeng katu batu dia na tagis ko lagi tanay de tonen re layase nasaba nabita suri monro kada okkono tu aja na mo cio de to na kana bitarewa ko jadi de sisa na rewa lokolino de to na cocok macu jadi lepanyo koro itu peristiwa dan buktinya secara sejarah itu ada. Iya. Menre ni nabita yoli loko langit pertama maberesal langi bukaran ni Nabi Adam dupai. Nene tadang Nabi pamulangi. Jadi dia tu Nabi Adam ngopi langi pamulangi monro
na yato na Nabi Adam ya ko giling ilaw ataw ni chaway marior marano ya nagili la abyo ina tarita singo-singo nasabaya ko giling ilaw ataw ni tay ana apo na wija-wijan na iya madeceng tapi iya nagili law ataw ni tay ana apo na iya tulima pakere-kere tulin minum mi boto mi magi iya na ro patari na biana jadi aja tapatari na biada ngampe ta iya aja tapatari nene tadang maga je kong kanene mi tay apo na kadawe ko giling na soe apo ko ya kanja na giling kane apo ko makay batasi wali makko matito na bi Adam ya nagililaw ataw ni tay uma na ni tay atan na agasana ana apo na ya makanja MP na iya sa belakanan ashabul yamin ya ko ashabul shimal ayan na ro makaleleng jadi makanja nito to ko tumon ri ataw namo to masampaya berejama makanya to koki atau naimang jadi itu kan ko imang nyokwe jolo de paje dalat tuh itu ampai ko itu onronge kami nama kanja itu pitwe tau okoi monrin naimang iya na to kami nama kanja pitu tau okoi monron naimang itu yang di istilahnya istimewa itu tapi aja lalo tabarani lah kori monrin naimang ko dega baca tapu tahu mapahap ko tuh salah kami imang itu 5 kadani aja mau kena patujui jadi ya pitu tapi ia koi hindari ya ro alai sebelah kanan ashabul yamin tali kanan na imang napa tala kiri itu ampai ko to tama masigi enatako dito panatali sa manasap sebelah kanannya sapioloy ukur talisari istimewa itu kelompok kanan istilahnya pura piero nampak talisari kiri kumakalaipan noni eloni kiri apa deto sina cocok yala dena cocok yala dasar hukum yala mi padilah apa eko padilah keutamaan ia mini pakai keutamaannya narekuat di mopi ia mi kode dena dinarubah hukum ya pak masalah itu kumakadaki meki monrika nama na tipu imalo korosun atau monrika nama na kan dena cocok ya kan iya jadi dena beding jadi padila itu tidak bisa merubah hukum makir itu ketentuan agama itu iya. Kemudian mendra inabita magina Nabi Adam makie iro nabita mata ziyai biasanya mata sia naburaiwi sara ini nawana Nabi Adam na sabay itu Nabi Adam tau pole suruh galau na dempara lolino maka kanja onro na kasini tilo kolino apa dua solangi Nabi Adam situngan ibali sila tamamukka bici beli makada biat ya memang ko besa mandre tubuh dia tapi makokan apalaba ni po Allah Ta'ala tapamakat di baini na nasa coba ya tu bahaya nakabikap di na baini itu ya tu madari makar sola apa tapamagiga itu makadana ibalisi ipalaba ni makoko atau pemakobi nasa ya coba nih jadi inaro nasabari nanre ya demparmetilo kolino pasangi makadaya kong katau pura madece na tako bangkaro aja tamabela tasumpung ina mo mabela si sumpungan taloki silaturah loki pamagoy nasaba tau masara tu nyawana kasi iyo po ko tau pura kasi asinasogi aja mo talomite
Pak Mandari itu matandre bicara atau sugi bunga ngomani jadi pada mikong ka bupati na tapapaja manci bupati are di kepala dinas nanca di guru biasa loki mewah-mewah ada istilahnya aja tarupa berubah makanya jadi pedek koto macawe aja na jabatan nerita supaya ibu Raiwi atinda aku ya tapi aku cama manca di bupati aja mau tolong nitai menre mu itu itu makir kemudian naik ke langit kedua menre lagi kedua si runtu ina bisa dua nabi okoro nabi Yahya dua nabi malolo talu tu nabi malolo dupe nabi ta nabi Idris malolo to tumuruna tapi nabi Isa nasiba nabi Yahya tau makaleliat tu apa nabi Isa janji de gambo na nabi Yahya pa aja ni macare pabainin na nabi Sakaria na matampu mo jadi dua orang yang aneh itu agama maknanya rubo napasangi kung Allah Ta'ala maka daya ko angka agaga mo chinay na mo angka tangamana rupa tawe nareko mo kumisang pajangin nilaw law susangi ito bicara na tawe yan ito nakadagurot na kalisiden rin ya ko bicara taulino mina pada mo kiata natanya puat tu yampe ko toloma dottoro nakada dottoro dega Pak Burani itu lasata de tu nakada de na di sawiya tu makada mi dega Pak Burana kapa ya tu dottoro kan na burai mi de na pasawi lasay ang kaga dottoro moki makada menyembuhkan penyakit kanker dega makada itu mengobati nama-nama igare iya nakada dottoro de pagapa burana de tu nakada de nasau makadami de pagaga urun tuat di Pak Burana okono po Allah Ta'ala mangilaw apa iya tu po Allah Ta'ala tugas nama pasau iya idi laomi makbura neko dega Pak Bura lari ko po Allah Ta'ala ya dia ko loki doktor aja tapodangi makada tapasau wila saku de tapodain kada taburaiwi napa puang Allah Ta'ala tilaw pasawi tapahan ibu maka apa tiga ibu-ibu nasa pulin di rumah sakit wajah si di juta ipares samaga dia nasa ulasay na di beto na pasaw masa makarami mangobati ya ko naburay ki na dia nasa aja tamacay pa pura ni naburay kira tapangi jadi si salah tu si salah cede tu bawal lesena kide na masolang cede bawal jadi ya ketolok ko doktore tapodain kade tabe dito pa juga doktor runtu jago no lega runtu doktor ya jago pa ko kakalo makbura tata itanay yolo kada agata mapadi naidi idi mo atu tanay jadi nama-nama igare tapaya tu agata mapadi magaga tasadi kenri tujuna na idi mo na tanay ya kene tau maca kada paresani aja na ya mutanay ini mo na tanay to nabampa-bampa ni watage na para suri mga na sentereki si mga tumata na sentereki na hindi manamoto na tanay jadi aja mo tamalada mano ya tu doktor itu gas na makburame matomi po Allah Ta'ala mapasaw aja ta masara ko dia nasa ulasata sabao ko po Allah Ta'ala mangilaw kemudian yun na dua nabi Nabi ilaw-law memang Nabi Isa ilaw-law to Nabi Sakaria milaw-law ti ng katiyala Yahya magata kira-kira kung kataw aron ni mauban ni
menian na pulo na tau pura na boting na pabayne na machoa toni na degaga wija-wijan na tako tapayaling hana kinri nilaw o kilalan na mihrap jadi itu ampai makajalan da kong konrosam paja yakibo aku boleh nam tanya musalla akibo banyo kilala kamara tani ranri mepi nilaw doto tamo koro masam paja ngoko niro pamega toje tu di masam paja kalete-lete ko banre na lamari en kata koro ladok sa dena kadere kata ko kadere macule lari tama kamara kata ko kamara lo sa dena gulukase de sakara kenro ini iga onro manasa iya atala mielena iya padahal WC na mga kabalo at 30 juta ta 50 juta na koso kang WC na nonroy big jambang padahal onron na masampaja de gaga manasa ada basang kibwa ki onro sifat dodo po ngalata ala komeki tarima dotta iya na tugurut ta kya jadu rahman ambodale ina na bagi dua metia kamarana sitang nonroy matin ro sitang nonroy masampaja ina iya na melo masampaja tano koro na melo masikiri tano koro na melo mangaji tapak koro kiro tama o kirilala guruta makdong sehingga aga we malomu itarima donna jadi itu kuncinya ya kong ka santri na melo rewa na deka na tamparan nak teradega aga dui kupung me kaje rewa na satama na kulala kamara pares-resek jawan ng kangulong ron-ron na patadang utu na kumasikiri iya na patamay liman na nanaeng kaduy na runto itu karena langsung dari Allah kan ayat huwa min indillah tapi aja taki buah korobu nasabak dimita sapa urakaman ya assalamualaikum napi aja de tania koro katana kemudian 10 menit na si jam jolo-jolo kemudian Nabi taru menre si runtu Nabi Yusuf iya Nabi Yusuf pak bendahara negara iya kuidi menteri keuangan tapi maka leleang apa itu Nabi Yusuf pura menita rungku napa mancaji menteri keuangan mancaji menteri opui di Indonesia madari pura pi mancaji menteri nita rungku jadi tak balik itu Nabi Yusuf tuh menteri keuangan negara jadi ukun rumah guru Nabi tak bagaimana mengelola sistem ekonomi keuangan dalam negara itu Nabi Yusuf minre iase tahu jago to naruntuk nih kan Nabi Idris yaitu Nabi Idris kelebihannya 72 bahasa na kuasai dan Nabi yang diberikan lembaran itu 30 adalah Nabi Yusuf Nabi Idris ya sangi tahu acah nasabak yang bisa menangkap ilmu di sayapnya Jibril itu adalah Nabi Idris lai jaga itu ini ada nama dosa makanya Nabi yang paling hebat yang piramida kan Nabi Idris rancangan piramida itu Nabi Idris arsitektur modern tulis menulis itu Nabi Idris jadi Nabi yang pertama mengenal tulisan itu Nabi Idris makanya disebut induk segala ilmu itu Nabi Idris 72 bahasa na kuasai menre ilayase si runtu Nabi Harun iya Nabi Harun pengawal na Nabi Musa apa itu Nabi Musa atau alasan pura maloli lana nasa bawat tu na
nawo angka awara ti semesang awara to iya tu ajue purai tu no macala kapina na nalay rona para patamo ko sumpan na masola lilana yan tu ampay din na makanja kung kanapaw para makaledi galetchoy to pa purai maloli lana yan tu ampay ko may macharama na bimusa ina iya tu nauling-uli tu Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani panasa deje na makanja timu na liwa cincolan na jamaah na itu iya pak jamaah na tau acca uy tau acca manang na tau di na makanja bati na mabicara iya na tunala tau nale na sampai pengawal jagoy macarama jagoy malobi naruntu Nabi Harun tanya na bisito ko na ito Nabi Harun tahu biasa mi orang soleh tapi lay dampi Nabi Musa mengilaw dong Nabi Musa na porang ipo ang Allah Ta'ala pancaji Nabi itu iya sehingga dia menjadi Nabi menre ilayase Nabi ta siruntu Nabi Musa langit ke-6 napa teri Nabi Musa ya nasiolong ni Nabi ta pati we matana Nabi Musa masih nyawana magay nasa dega ga Nabi cau gay umma Nabi cau gay umma ko tama suruga kecuali ya na jalo meti Nabi ta dega cau gay umma mu Muhammad tama suruga nakala ummaku ya naro patari Nabi Musa ya makanya dia yang kita mau kilala masih ko dia tatama suruga macila katongan apalagi panitia ni serak nyerah itu jadi menre si Nabita lagi ke-7 Nabita na Nabi Ibrahim neneta na korok pak neneta tidi Nabi Ibrahim ya tidi annanungan na keturunannya puluki Nabi Ibrahim Nabita itu puluki keturunan makanya tidi idi tu apa nak itu Nabi Ibrahim maka tu kanja neneta ini maka besar iya jadi yang kau tahu maka seke okay tanya po na Nabi Ibrahim itu iya maka tu besar Nabi Ibrahim iya maka nama besar si sabu bende nak karobang si ratu unta iya we gala ega patogaga nagere na patawe na pandre iya iya tengi gitu kok gamay maseke ita kare ko to makaroba maka to makaroba idi malisapi idi to papiaray ibawa ni lo boleh digere pure lele isa se pasara isa na seperti kami ala napi megangi ya bagiannya na yayala makoro parenta gamay tapi upidi melo na bereto lina tangan na saya may gamo pa je naira sih apalagi makokoang ka na lamari tausek gulukas lamari taukat dia tu malibale tatarapa ako pasay tama gulukas taluci di minanaso macala mata naman sa bati lalat deh padalang teh bali bola naman repecok lada kajulawi kasi de na bawang kumiki mi tay nene na tau seke nang katau 2 gulu kasok ko bolana nene na tau seke tu dito gago ko asaka me mani mako mitri mabipay ya biasa tay ko mabipay nasa alingi bali boleh patekangin masola mam je tu komonroy iya de tunrule manremanam yo pemakokan asa makanya tu tian de cake patanya tu batui di nagana dari lakat di
Jadi memperingarang aja. Iya, iya. Ibeli si moje tu tuli mak dici dah sampai cakit-cakit pasimuan.